खुलुमबाय फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 28 जुन 2024 दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो बयबो खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होनना। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। क'क्राझार सहरनि जेडि र'ड इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव स्कुटि सालायगिरिया हान्थु दोलानानै खुनुरुखुमै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ गोबाव सम गोमानानै थानाय मिथिसार गान्दागाला बसुमतारीखौ मोनफिनबाय। चिरां जिल्ला खुंग्रिं सामफागुरि गामिनि थफसा बसुमतारीनि फिसाज्ला मिथिसार बसुमतारीया थांनाय 2023 मायथाइनि 29 दिसेम्बर खालि खुंग्रिं हाथायाव फैनायनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। नाथाय बर' खौरां बिजोङाव फोसावनायनि गोहोमाव गुवाहाटि नोगोर जालुकबारियाव गोमानाय सुबुंखौ न'खरनि सुबुंफोरा मोनफिनबाय होननानै खौरां बिजोंनिसिम फोरमायहरदों। थामथि खौराङाव दङ आइसक्रिमाव आखाइनि आसिनि थुख्रा मोननायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 11 मे खालि मुम्बाइआव सासे डक्टरा अनलाइन अर्डार खालामनायाव आइसक्रिमनि सायाव मानसिनि आसिनि थुख्रा मोनदोंमोन। जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनि खाथियाव अजद दैखांनायनि उनाव जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया जादोंमोन। पुलिसआ नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायो बे जाथायनि गुबै जाहोना सोराङाव फैबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइसक्रिमाव मोननाय आसिनि थुख्राया पुनेनि मोनसे आइसक्रिम फेक्टरियाव लेङाइ अपारेटर महरै खामानि मावनाय अहंकार पार्टिनिमोन। आइसक्रिम पेकिं खालामनाय समावनो जाब्रबथायजों अहंकार पार्टिनि आगदा आखाइनि आसिया जदोंमोन आरो आसिनि थुख्राया पेकिं खालामनाय समाव आइसक्रिमाव हाबदोंमोन। बे बाथ्राया सोराङाव फैदों जेब्ला पुलिसआ कम्पानिनि मावफारियाफोरनि DNA सेम्पल आरो आसिनि थुख्राखौ आनजादनि थाखाय फरेनसिक आनजादसालियाव दैथायहरदोंमोन। बे बाथ्राया सोराङाव फैनायनि उनाव दायो पुलिसआ यम आइसक्रिम कम्पानिनि बेरेखायै केस थिसनबाय। पुलिसआ बुंथिबावदों दि कम्पानिनि बिबान गोनां मावफारियाफोरखौ बे जाथायनि थाखाय खानाय जागोन। जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ होननानै फोसावबावदों पुलिसआ। ब्रैथि खौराङाव दङ UTVAनि खौरांगिरि मेल लोगोसे दनेश्वर बसुमतारीनि फिसा बक्सिं सेन्टार मावखुलि बेखेवनाय। उदालगुरियाव 44थि आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट जुनियर हौवासा आरो हिन्जावसाफोर बक्सिं चेम्पियनशिप। बे बोसोरारि बादायलायनायखौ 25 जुननिफ्राय 28 जुलाइसिम खुंफुंनो थियारि। उदालगुरि बिष्णु राभा ख्रिस्टि संघनि कम्पाउन्डआव उदालगुरि जिल्ला बक्सिं एस'सिएशनजों खुंजागोन। बेनिनो खुंफुं आफादनि खौरां मेल लादों। लोगोसे जिल्ला थाखोनि फिसा खेल' इन्डिया सेन्टार दनेश्वर एन्टारक बक्सिं ट्रेनिं सेन्टार पुरनि थानायाव बेखौ बेखेवना होयो उदालगुरि टाउन कमिटिनि मासिगिरि राकेश बर'आ। बाथि खौराङाव दङ उल्टापानि ओनसोलनि सिङाव थानाय गराय बाजाराव गोदानै गंसे मार्केट सेट लुफुंनानै होदों ग्रीन लिफ NGO आरो नाबार्डनि मददजों। बे हाबाफारियावनो 30 नं सानजा क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लानानै पेटा हास'ना होयो। लोगोसे लुफुंजानाय लाइ खुन्थियायाव हा होजेनना बेखेवो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै उल्टापानि सरलपारा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि माखासे जौगानायफोरनि सायाव बाथ्रा बुङो आरो खम समनि गेजेरावनो मोब्लिब कारेन्ट बाहायनो बयबो मोनजोबसिगोन होननानैबो फोरमायो खौरांनि गेजेरजों। लोगोसे उल्टापानि आरो सरलपारायावबो गोबाव सम गोजौ फरायसालि गैयामोन, बेबो मावफुंजाबाय होननानै फोरमायो लरेन्स इस्लारि बिथाङा। लोगोसे ग्रीन लिफनि मादाव गेदेर आफादगिरि गानाकान्त ब्रह्म बिथाङाबो फोरमायो दि बे 15 लाखनि गेजेरजों हाथाइसालि लुफुंनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा सान्दुं अखा सहायनाङाजासिनो जिरायना मुलाम्फा खालामनायाव जोबोद मोजां जागोन होननानै फोरमायो ग्रीन लिफनि आफादगिरि बिथाङा। द'थि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलनि सान्थिपुर निज्लागुरि ओनसोलनि निज्ला दैनि सुइस गेटनि दुखुनांथाव थासारिनि थाखाय गोबां रायजो राजाफोरा माइ आबाद मावनायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। निज्ला सुइस गेटनि थासारिया मोजां नङै आरो दैया गुबुनथिंजाय बायफ्लंलांनायनि जाउनाव थुक्राझार बालाजाहार बेंटल गासागाव आमलाइगुरि बुरिजार आरो गोबां गं 25 गामिनिबो बांसिन 400सो आबादारिफोरा थि समाव आबाद फोथाराव आबाद मावनो हायाखै। आबादारिफोरनि मेगनाव मोदै थासारिखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ सुराल लाहोयो आरो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरजों सावरायलायना जेसेनो हायो दैनि गुबुनथिंजाय बायफ्लंलांनायखौ खोथेना आबाद फोथाराव नांगौ बायदि दै जगायथायनि खाबु होनो थांखि लायो। स्निथि खौराङाव दङ जिनाहारि खालामग्रा लांसुनिया डन आली तालुकदार बाहार आली रहमान आलीजों लोगोसे हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारग्रा शेखबर आली आरो फारमिना बेगमखौ फासिनि साजा होनो एबसुआ गोख्रों खुद्रिसारदों। गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव थांनाय 3 मे खालि जानाय हानजायारि जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनाय जाथायनि सायाव थार बिजिरनायजों लोगोसे राङारि मदद मोननांगौनि दाबि खालामनानै एबसुआ मैया क'क्राझार सहरनि चिलड्रेन पार्कआव 28 आरो 29 जुन साननैनि हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'नि बिबुंथिखौ भिडिअनि गेजेरजों खोनासंलांदो। बिटिआरर এই খদৰ
আমি এই বডোফা চিলড্ৰেন পাৰ্কত পুনৰবাৰ যোৱা ৩ আৰু ৫ তাৰিখ ৩ তাৰিখে গণধৰ্ষণ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ ধন আলী বাহাৰ আলী ৰেহমান আলী তেওঁলোকৰ দ্বাৰা আৰু ৫ তাৰিখে হিৰণময় খাকলাৰী তেখেতক বৰ্বৰভাৱে অন্যায়ভাৱে ধন আলী শেখবৰ আলী আৰু পাৰ্মিনা বেগম তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৩ তাৰিখত বৈশাগু চাই অহা সময়ত দুগৰাকী কণমানি শিশুৰীক গণধৰ্ষণ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছিল দুধনৈত আৰু ৫ তাৰিখে হিৰণময় খাকলাৰীক অন্যায়ভাৱে বৰ্বৰভাৱে এই ঘটনাক লৈ যেতিয়া আলোচনা কৰিব গৈছিল হত্যা কৰা হৈছিল হানি খুচি বেগাৰেৰে তো ইয়াৰ প্ৰতিবাদত ইয়াৰ উচিত ন্যায় আৰু জাষ্টিচ বিচাৰি পেলাই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু আন জাতীয় দল সংগঠন সমগ্ৰ আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে ধাৰাবাহিকভাৱে আমি আন্দোলন চলাই আহিছোঁ আৰু সেই হিচাপে যোৱা ২৫ মে তাৰিখে আৰু ইয়াৰ পিছত ২৭ মে আৰু ইয়াৰ পিছত ২৪ তাৰিখ এই জুন মাহত আমি তিনিলানি আন্দোলন কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিলোঁ দুধনৈত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজত আমি ৰেলী কৰিলোঁ কিন্তু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি দায়বদ্ধতাৰে এই ঘটনাক লৈ আমাৰ যি দাবী আছিল ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু হত্যাকাৰী আৰু ধৰ্ষণকাৰীয়ে ফাঁচি দিবই লাগিব শাস্তি পাবই লাগিব আৰু ৩ নম্বৰ কথাটো আছিল যে কম্পেনচেশ্যন যি দিব লাগে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল হিৰণময় খাকলাৰীক ২০ লাখ টকা যি আমি সাহায্য প্ৰদানৰ কাৰণে দাবী জনাইছিলোঁ দুগৰাকী কণমানি পৰিয়ালক ৫ লাখ টকাকে দাবী জনাইছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আমি ইণ্টাৰভেনশ্যন হস্তক্ষেপ আমি বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে অসমৰ মানে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো তেনেকুৱা এই ঘটনাক লৈ পেলাই কোনো পদক্ষেপ লোৱা আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ শুনিবলৈ নাপালোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আজি চলিব ২৮ তাৰিখ অহাকালি চলিব ২৯ তাৰিখ ইয়াৰ পিছত কালি আমি ঘোষণা কৰিম যে আগন্তুক আন্দোলন কেনেকুৱা হ'ব তো এই যে ধাৰাবাহিক অসমৰ যে গণধৰ্ষণ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ মাজবাট কাণ্ড হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত ঢেকীয়াজুলি কাণ্ড অৰুণ বাগানত হৈ গ'ল আৰু আজি আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে যোৱাকালি ঠেলামাৰাত আকৌ গণধৰ্ষণ এটা চক্ৰ এটা পক্ষ যি চক্ৰই নেকি অসমত অশান্তি আৰু আই মাতৃ ভণ্টিসকলৰ ওপৰত চকু নজৰ ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰি বিশেষ এটা পদক্ষেপ লোৱা যি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটো কোনো কাৰণত আমি হ'বলৈ নিদিওঁ কোনো কাৰণত সহ্য কৰা নহ'ব ৰাইজ আইন হাতত তুলি ল'ব লগা হৈছে সেই পৰ্যায়ত যাতে কেতিয়াও নাযায় আৰু ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ সজাগ সচেতনতাৰে কাম কৰিব লাগে আমাৰ দাবীক লৈ আমি অটল কোনো কাৰণত আমি বিচলিত নহওঁ ধন আলী সি মানে যোৱা ২০২৩ত ৰাজমেলাত সি ধৰ্ষণ কৰিছে এগৰাকী কিশোৰীক ইয়াৰ পিছত সি বেলত আহিছে ৩ মাহৰ কাৰণে সেই বেলত থকা মানুহজনে পুনৰবাৰ গণধৰ্ষণ কৰিছে ইয়াৰ পিছত হিৰণময় খাকলাৰীক হত্যা কৰিছে তিনিটা ঘটনা এগৰাকী মানুহে এজন মানে হত্যাকাৰীয়ে এজন ধৰ্ষণকাৰীয়ে কেনেকৈ কৰিব পাৰে আৰু এইটো অসমত আইনৰ সুৰুঙা নেকি আইন কেনেকৈ চলি আছে প্ৰশাসন কেনেকৈ চলি আছে সেই কথাটো আমি আজি সুধিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আইনীভাৱে চৰম শাস্তি বিহিব লাগিব এইটো আজি আমি পুনৰবাৰ দোহাৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা উচিত সাহায্য উচিত তদন্ত ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট ন্যায় জাষ্টিচ যেতিয়ালৈকে নাপায় নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বড়ো ৰাইজৰ বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনৰ যি আন্দোলন কোনো কাৰণত স্তব্ধ নহয় আন্দোলন চলি থাকিব সৰু আন্দোলন হৈছে বৃহৎ আন্দোলন হ'ব ডাঙৰ আন্দোলন হ'ব আৰু এইটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে যিকোনো পৰিৱেশলৈ আমি যাবলৈ বাধ্য হ'ম আমাক বঞ্চনা কৰা হৈছে আমাক বৈষম্য কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰে যেনেকুৱা এই সুনীল গগৈ কাণ্ডক তৎপৰতা দেখিছে মাজবাট আনন্দ কাণ্ডত তৎপৰতা দেখিছে হয় আমি ভাল পাইছোঁ কিন্তু দুধনৈ কাণ্ডক লৈ পেলাই চৰকাৰৰ তৎপৰতা কোনো কাৰণত আমি দেখা নাই আমাৰ প্ৰশ্ন জনজাতি হোৱাৰ বাবে আমাক বৈষম্য কৰিছে নেকি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিছে নেকি সেই কথাটো আজি আমি এই কোকৰাঝাৰত এই যি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমি পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ ধন্যবাদ।